Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Saya buat sesi recorded sebab saya mungkin kalau kita buat secara online, synchronous line tak warna okey dan mungkin separuh daripada you all dalam perjalanan. So tak fokus, mungkin terputus. So saya buat secara asynchronous lah. Saya akan record dan akan upload untuk you all view on your own time. Okay. Okay, sebab di hujung nanti saya akan ada bagi quiz. So siapa yang tak tengok, quiz tu akan mewakili lah. Siapa yang tak tengok, dia akan jawab salah. So kita akan ada penalti lah bagi siapa-siapa yang tak tengok ataupun skip this video. Okay, untuk yang pertama, kita akan pergi kepada perbincangan bagaimana you punya assignment ni. Assignment 2 dah di-upload, saya ingat. Okay, contribution of the assignment 4%. Fokus kepada AAC, motor, drives and braking. So untuk braking kita akan belajar ataupun kita akan tengok hari ni. Kita dah bincang tentang AC motor spec, behavior, performance, dan drive, how to control. Dia punya speed, torque semua tu. Dan hari ni dia punya braking. Okay. Okay, apa pun assignment 2 dah di-upload dan due date dah determine oleh kita punya coordinator 15 Jun. So buat dalam grup. Okay, secara handwriting. Walaupun soalan diberi, you boleh refer mana-mana, automatic boleh keluar kan. Tapi this assignment you need to handwritten and submit to nanti saya bagi link untuk Google Classroom punya link lah. Okay, this is group assignment. Ikut punya group hari tu, maksimum 3 orang. Terbagi pada 2 part. Satu theoretical, satu lagi speed control analysis ataupun calculation. Okay, untuk teori, jawab 3 soalan ni. Ceritakan tentang principle of induction motor dan juga dia punya construction. So you boleh ambil any blowout punya gambar, boleh cerita kat situ part by part. Dan juga cerita tentang dia punya performance, torque, speed dan slip karakteristik kan. Include a label sketch. Mana kita buat sketch dan labelkan dia lah. Dia macam lebih kurang buat secara graf, infografik. Macam tu. Dan juga yang ketiga, explain the braking method used for ataupun untuk induction motor. Apakah braking methods yang ada. Jenis braking, dia punya principle, and application dan juga effect on the motor operation. So itu bahagian teori. Jumlah muka surat saya tak pasti, tapi jangan banyak-banyak jangan melebihi 30 termasuk rujukan. Banyak-banyak kita tak nak. Please refer appendix untuk marking. You refer appendix ataupun untuk you punya task ni, just refer appendix. And excellent means that you provide excellent explanation regarding topic throughout, presented and discuss the topic with demonstration, semua ni lah. So this is the best in term of you punya report nanti. So you can refer to that rubric for your reporting. Okay, part B, design and analyze. Assume that you are provided with 100 units of induction motor dalam conveyor system. So any changes in the rotational losses due to speed variation is negligible. This is your assumption. So you must determine the baseline speed dan juga efficiency untuk salah satu pada motor tersebut bila beroperate pada full load torque. Then your manager assign you all to reduce the speed by 20%. Maksudnya kita daripada 100% kepada 80 lah. Reduce by 20%. Tapi load maintain. So you kena carilah apakah the most effective solution to reduce that speed down to 80%. So for any approach, you must determine the parameter
kan, dan juga result dia on their efficiency as well. Compare antara sebelum dan selepas you apply your strategi tersebut. So if your proposal require any additional component, so you must compute. Maksud kata satu unit you perlu berapa, kena darab dengan 100 lah. Based on energy rate of 0.35 35 mesin lah per kilowatt hour, and operational schedule of 120 hours per week. So berapa sebulan? Satu bulan 4 minggu kan. 120 kali 4 lah. Okay. So the spec of motor setiap group akan dapat lain lah. Nampak tak? So this is your spec. Tetapi you punya XYZ ni, tak? X, YZ untuk power, R1, R2, X equivalent, power out dengan losses ni. So refer to your metric number. Ambil you punya metric number lah. Untuk local, di all local kan. So take this metric number as your reference for this parameter. Okay, submission due on 15 June. Handwritten. Please write. Macam gambar-gambar tu, you boleh snapshot, you boleh template. Tak perlu kira gambar tu kan. Tapi tulisan mesti tulis tangan. Kalau gambar, you boleh ambil screenshot, paste dalam you punya report. Label mungkin you boleh secara type ataupun tulis tangan lah. Tapi perbincangan, kiraan semua buat secara tulis tangan. Kenapa kita nak train you all untuk menjawab soalan? Kalau you copy and paste, itu bukan menjawab soalan, itu just copy and paste information kan. So nanti saya bagi link untuk you buat submission lah. So tips boleh tengok kat sini. Answer clearly and accurately. Diagram, label. Kalau graph tu sila label lah. X, Y, tajuk semua kena ada lah. Calculation step sila buat elok-elok. Tulis elok-elok. So bagikan you punya workload antara kalau 2 orang ataupun 3 orang. Dan please cross check on each other punya task. Bukan seorang buat, seorang tengok. Ataupun yang buat masing-masing tetap faham apa benda kawan you buat. Buat secara bersama dan juga pastikan semua orang faham. Okay. Itu saja untuk assignment. Nanti saya akan bagi recorded version slide untuk kelas kita hari ini. Okay, never mind. Kita just sambung di sini. Sambung di sini. Tak cukup masa. Saya akan buat slide yang baru. Okay, untuk hari ini kita akan tengok slide seterusnya, which is breaking of induction motor. Breaking. Hari itu kita tengok tentang spec, construction, performance, speed, torque. Sekarang kita tengok tentang braking. How your motor, when you operate, you sambung ke source, let's say doesn't matter lah, DC or AC machine. Then once you operate, you want to put a force such that this load is break. You break. So you clamp lah. Ataupun secara kita kalau buat sebenarnya mechanical braking. Kita just clamp this shaft, dia akan break. So sekarang kita punya fokus adalah macam mana kita nak apply on this section. Pakai converter yang masuk ni untuk control this machine such that it can break through incoming source punya manipulation. Kita boleh manipulate incoming source ni untuk apply the force that mula dia rotate, kemudian kita apply the force that counter supaya dia punya rotation tu terhenti. Nampak? Okay, dia clockwise, kita apply anti-clockwise punya force such that the machine stop atau break. So kita ada beberapa kaedah sama seperti yang kita telah apply dekat DC machine. Kita ada RB, DB, CCB. RB apa dia? Regenerative braking. Daripada source yang kita ada,
masuk kan. Bila break dia akan charge balik kita punya capacitor ataupun the source lah. Nampak tak? So regenerative. Dynamic braking kita dah belajar itu. Daripada source pergi, bila break dia akan discharge dekat resistor. Kita ada RB kan. Kemudian kita ada counter current braking. Waktu kita operate positif negatif. Counter current kita bagi negatif positif, alternate. Dan source tu kita alternatekan dia menjadi braking. So sama juga dekat motor induction. The same concept, cuma untuk analisis kita akan buat ataupun pakai formula yang berbeza sebab circuit untuk AC machine dah tak sama seperti mana DC machine kan. Yang DC machine sebelum ni dia circuit adalah simple lah. Kita ada R, kita ada EA, dan kita ada source untuk magnetic field kan. Kita ada so R1 dengan V line, kita ada EA. So this is the circuit untuk DC. Sekarang circuit untuk AC, kita tengok dulu ni. Kita ada R1, X1, X2, R2 over S. And X1, X2, X equivalent, R2 over S. So dia punya circuit dah tak sama. Okay, analysis is based on the circuit. Analisis dah sama lah. Analisis sama. Kita nak cari berapakah I phase yang masuk, which is V phase over Z equivalent. Nampak tak? Sama macam yang DC. Cuma AC, Z equivalent tergantung kepada circuit ni lah. Nampak tak? Dia masuk kat sini, berapakah Z equivalent. Yang itu Z equivalent yang ni lah. So konsep sama, circuit berbeza. So formula akan berbeza untuk induction machine. Okay, dalam link-link yang diberi ni, boleh klik dan boleh tengok lah the concept ataupun the operation of induction machine. Okay, kalau kita tengok kepada aplikasi dekat lapangan, kan, kita ada wind turbine yang menggunakan permanent magnet synchronous generator. Permanent magnet synchronous generator means that kita ada machine yang beroperasi sebagai generator yang menggunakan permanent magnet sebagai dia punya field, magnetic field punya source lah. Kan? Untuk generator, konsep tangan kanan, kan? Generator tangan kanan. So this is your jari telunjuk, jari hantu, this is your lengan. So generator means that kita nak hasilkan, kita kena ada magnet, nak hasilkan current. So kita kena ada medan magnet yang pertama, rotate the shaft, baru kita akan hasilkan current. Nampak tak? Hasilkan current. Medan magnet apa? Generator kan? Kita nak hasilkan current. Hasilkan current ataupun voltage dekat terminal. So untuk power yang up to 8 megawatt, dan 8 megawatt tak besar dan tak kecil lah. So kita akan pakai jenis synchronous generator permanent magnet type. So kita akan ada, this is PMSG, permanent magnet synchronous generator. Dia akan generate AC, kan? AC rectify kepada DC, masuk AC rectify kepada DC. Kemudian kita mungkin step up ataupun step down, kemudian tukar kepada AC balik. Nampak tak? Dia masuk mungkin voltage yang rendah ataupun voltage yang terlalu tinggi, bergantung lah. Tapi mungkin kita perlu dekat grid ni 20 kV. Kita perlukan 20 kV grid. Dan kita ada grid 11 kV. Kita ada grid 33 kV. Kita ada grid apa lagi? 400 kV. Kan? Yang Malaysia punya lah. Yang ni 20 kV ni mungkin international kan. So incoming mungkin 690. Step up kepada 20 kV, transmit kepada grid sebelum pergi ke industri, kan? Sebelum pergi ke industri ataupun commercial, kan? So apa yang kita guna kat sini ialah jenis PMSG. Dia ada satu jenis induction machine tetapi menggunakan permanent magnet sebagai